tiani say there is more than 60% asal not wise arid and some arid lands kana kundura kwitha kwina riwa riringi muno na ngai kethete kwana na kinya vegetation oga limited tiani west kundura kwingi igura kwitha kukiritha kwa ng'ombe kinya kitha antu wetu ichumite muno bakarima kuri riwa rarite zaidi andu bathirika muno nontu bakwaga irio nontu irio bitukura na tena bachoka bakathirika inya ki mifugo yo ng'ombe igacherwe igachenyanki ikambia chenga ikambia kuwa na ria ng'ombe chambire kwathirika na ikotuika kimerete ukura no mankantu bari wimpara nontu bategemea irima rio kuimathira idari turi thai kithano ria turi twita kitiania tano mukungu na thano mukungu ni kirira kwitha kwina kiaramo kinene muno irio iri arite muno rutere rwa Kenjei Lower Kenjei Lower Kithi na Lower Thwana kuonde kwina irio riringi muno na irio biagite kabisa na kinya ng'ombe na mburi iri kuo ni nyangondu ichiagite rui na ikaga irio ku antu bena ibathirikite na inya na kwathirika kora kwamba iria kwanza antu bakambia kurara batirite secondly alitoka karemo weta chukuru nontu atita chukuru batikumathirwa number 3 kugethira antu bondi bagite ibombite inya gutumira into bira bena bibyo onde bikathira ba echo irio nende au turia tukuria atiri mibango thirikari karakari atia ndiuriu nontu tukia kuinga kwa John for recess ira twini othai Mheshimiwa Jeldesa wa Isiolo na aretere nini na uririe a motion of adjournment ki parliament na to anjoni na to ariria mantu ya kiaramu na to thirikari etu antu bena mpara ana bakure mwita chukuru akuru ne kuru bakumbirwa body chat ng'ombe tite kiombairwa kabisa ichagite irio na guntu gwetu ikukarite kinya kithambure urire ni ari mbure nyingi urire itari kai nikenda itari akaumire muno otugetea na ukuri imera na kinya rutero rwa lwa twatigania ugaitha twina inyage ni bangi bakuya na bakarithi nyami ndene yantu bomite kuraya na tuwa mantu yonthe yatwathirikite kai ya tukabiliete itari kutu ina mpara antu wetu ina mpara na tuwa thirikari nigere kuthithia haraka kunenkera mbecha Ministry of Devolution nikenda komba kona mbecha cia kura irio kana mbecha cia kwa antu baura irio nontu kwina njira nyingi muno tukabiliana na njanga la njaa mbere antu no baura irio beta kan distributerwa na kana no bachoke baewe mbecha baeta bakaura irio bebo inda ukirie talent thia na Ministry of Devolution and I don't officer in charge urawe wangu ya kuchuchwa irio nikenda tukomba ku distribute irio kigundura kwina thina na mbere thirikari ni kubanga mibango eyo inenkere mbecha nikenda baka distribute kana barete kire antu bau baba mbecha cha kumba kwiruta thina na bagethera bari kakwenda kuwa mwankathai utendururira kinyila antu nimbi tweterete katweterete antu bakwa kana bakarate akenda nende tukomba kuwa thirikari ni bwiro tethi antu igi ine kiri weya kiri antu bwako ukumathira antu injukumu thirikari kuhakikisha antu bayo batari wimpara injukumu thirikari kuhakikisha nya mifugo itari wimpara itonete matali ukitwe kinya ng'ombe kaurirwa nyangi ikirwa lakini ukagwa ile TV ntukoi o ntukoi ko kwarirwa mantu ya mpara ruterero na mantu ya mpara ruterero ngi kwi nombori wete already na anya antu bathirikite na inya muno inya wetu kinya kithia pengine tutanga cia mantu yau thina ni nene irio ya kwaga irio antu wetu batumbote thwo ni njirengi isipokuwa thirikari itenge mbecha irio biurwe kana itenge mbecha antu banengere beta kauri irio nikenda bakambote thia antu bao au no turi thai kwina thinenene antu bakenda kana batethu haraka na tukumenjundia thirikari kuhakikisha afya ya antu itathofika na irio na ngere mifugo ya antu itathira no ntu bakwaga nyankie kuria na antu no ntu bakwaga irio igana westru nkurukia antu 50,000 nonto kwa elia chukuru cio ndira chiri kuma barabara ya weta Meru town wina mau chiri affected wambirire na rabari kwina chukuru weta ACK Mumoi tukimenya ithana bwe weta chukuru thai kwina KK Nkengechia kwina chukuru Mumoi Ongwa kwina chukuru ya Lairangi kwina chukuru ya Muramba kwina ruthero ngi kwina chukuru ya Mweronkoro ya Nkilothu ture yonthe ina para nyingi muno ya mwanka itu ita MCK Mwerondo
no ke Mwerondo primary school ke Mweronkanga chukuru ya Kiare chukuru la Chadhorio chukuru icio ndikira affected okay Mwankinya akaletheria uko na thina na theo yongo na thina ku chukuru ici rutererwa towanzi cio ruratwita lowland yetigania china thina nene muno na ni kwenda kuteku kwa ilu haraka no ndo anaibere miweta chukuru oni thimuri mbona nyinge kumagira ritani ndo wende chukuru yetu 20% off kugura ni off ni ugura na tukumba kinyambi chukuru na bambire bakakona irio bo bai chukuru kinyamba kaga irio nja ana bakaruma kuirio ya lunch na basabe mwanka tukwiwenge lunch tukinyete anto dirikari tukukie taliro tukuri dirikari turi kayeterete ukarawate tutariri de manta school feeding program na towa kinyakwe mbecha cha tengi kando cheta wacha stabilization fund. Stabilization fund ni kugeria kutethia kuhakikisha kukiria guntu kura kungi kumba kuwata kura kungi na batu turi bantu batigania iturombete tuko ikura ke school feeding program. Ke school feeding program antu yawa mbecha cha kura irio continuously ikakarawo budget ya thirikari bakewa mbechira lakini rimwe ri kurura wera antu ndi bari bere meirio biona baitethia baketha bena njiota lakini atukwenda kuwa kwiri imwe yaunda wetare ndaweta na uba babisi ke mumoi ndaweta mumoi yongwa lairangi Mweronkoro Kiluthu Kibukibiro iri uchi kinyaki mwanga kuya Mwerondo wao na Mweronkanga guitanya na Kiare iri yao ketha ukareta batu bakwanirio ni ndirai ni guntu kwena riwa ringe muno na iguntu kwara igitare onthe ko ni bwiru igwa ki rutero wambi rwa school feeding program fund yankwarira kia ni equalization fund watu mbunge itougire equalization fund ya ilongi bakiakwa ile na county no nduki akwa de Meru county kwa Meru county na Mpara kuijana ne baba mbega kumira bakawa Meru thithatu na thine Mpara no ndumire yuka kwa Meru ina islands kankwenda kwira antu wetu atiri Meru ina bori antu ba muri baba lower bori ba na thine Mpara Tigania west ni na thine Mpara na ba lower Tigania west Tigania east ni na Mpara igembe central ni na Mpara na igembe north kuto tuba kuichitha muthange ne tuwende tuitha kiongo tuwa batu thithatu na Mpara ithu inio tukuri kwa ilo boya tukerwa iwendu tugire antu abeta by county beta by sublocation na unda submitted sublocation chietu around 14 irankuwe iu ichitha china thine Mpara igitare onthe